Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Dagi sepak ngut ki Paidbah nong Sngewlem ke sor Shillong ha ka jan mi sngi tho ding kar pu atre unai wing ara jar phosau kile shim bentalang ha ka jing thang momati man Sngewlem ye usamla Hudderfield rumbui ubla do ayel ka jong ka jing em halo ka jing kenno ba ka thok thok ka ba unya kla sha tenra ha ka kali jong ki pulen ki basendra ni ka kali ki he ki han ki ba be benle cha ka tamasa cherry blossom ka blalong hamaran kur kalang bhoi rembong ha ka santre unai wing ara jar phosau Keblalong hamaran malki Shillong lapin long di parlok bagi bahi ngasem jong samla Hudderfield rembui ki Dawa ye ki bor jong kaan bagi ben penyo ye ka hok jong uni ulanan ki Paidbah ki bekeran haga di sngi lapin ram jo di kali jong ki he ki han bat dawaru ika sorkar bagi ben Pynkut no si sendan ye VIP culture Hatu tu bersiru kalong ke besok tendap buat kalong ke ba kendit kensan-kensan bangin yo snow ba yo ke phone call ba ni kong yo so ba ong ba uhu accident harta por masuk ong ta mengabek perlok badan lang jang nak sibu hajing doi ba nilai uhu balak tang nak susi tang haduk tin kadu kan ni minit kenta tinggi yo ben so phone call ban tip singi ba uhu don show jadi aku mengisi ong ngatrai namar hakpo aku mengisi perlok ngatrai asli hasu ajong betul ngidangi kendu uhu Irang iwan la football lang asli hang tu sengirung irang iwan irang isutunan ko bangi si perlok pejan berkhwat ngiwan irang lang por bangi adap dak karang irang yong yu irang ikran para bangi irang yu ta min se kutu biang mesin teu de kalom no kei ke besusi bat kaba pertang mensian banyak sengau ba perlok bi hitam jungi nak menung dan su ringkat ni tang going dan penong YouTube brio betera banyak kali betera you I really hope you can sleep peacefully at night and I really hope you akan tiasok miet tengah berkat yang kata you took away one of us, one of our closest ones, who means the world to us, who binds our friendship together. You took away that bond. You took away that pillar of our friendship. So the question now is, only God knows. He knows. He sees everything. So it's on him. We as people, right now in this situation, we'll hear one story tells something, other stories tell something. We don't know exactly where we stand. We believe in the truth. We believe in what we've heard, especially from Duffy was there with him. We believe her, what she said, but at the end of the day, everyone knows only God can judge us. Idang kamadin, apor bangi poi hamli apor lenti lat umroi ke wan kini kali VIP. At nobody's speed, kadang ko may kakali nga te bala kambriya, iba dan kita, iba yong na jrong nang nang tay, nang po na kawan kito atli at tu, arkan boys wa. Pas you hear kom lang tari, then tinggal ko come sa smart ICR, kadang ko may kathar kay, kathar ini, utak ite, nagtunasay, ite kakali jungi. Ute de kali jumi tinggi lah kuliah no harun. Langi poi kom hang the. Ngilayo iba lahap kabay. Unte na tamu play si siya uban bisa. Ni ba yu ikum ta? Kata kala ada tak kali jumi. Ni hakul biya asurut. De
Kapai kamang tiang ni nak buat kapai berkat belayak yang hang tu lah itu baik. Dan lain ni ya kaya wow dangi la mi nang tenapo. Dangi la mi nang tenapo autumn festival ni sayo ikan. Utau kena bagi ngai itu i baong tapi iyeng. Dia ani ka jing semua bilti, ani ka jing semua pang ka mensem bangin siam rasanya. Kata ka penlong yang apai mata bang keren kam ju kyo andre kemat Paidbah. Kam ju tiang ni roban keren kemat Paidbah. Henry mta kasnya kyo mga susunay palat. Denang ta ka daw ba penlong yang aban wanang ni. Ka jing bon utau ngilayat. Baka jing bon jong utau konvoy bom breu sho daka no sho. Ikon kiel lang thari. Ikon bakin yale yale atma. Hato la dadon gatma. Men hato kasni kin mare agum to. Kin her kato. Hato ki keluar penyedai yang ni hakpot ma. La ikon badan ka internal disturbances ka bakrawa dan ki terrorist kampala damore ba uhap banya mare. Haba pisoto. Pideu paba pisoto ma pi kolong e. Pisoto ma pi den poi ka por ma biang. Kibi kam keluar kan. Dan ko ngam traffic jam da wan maki both sides. Maki baro artili. Balas do. Ikan la sa syo. Tini perlok dengar besong hajan utau kali udah nang ni nalyang kadiang utau thar yong. Sngewlem ko to ka seren jong ya la kelut. Wana kom subha. Utai iba atai ikan mau. Itu banyak eta kali hadu mentai ikan mau yang kata kaji keren bani. Wong kang ko to kaji kangiat. Yang balengan kang. Ki ambulans pimi ki sakot. Maki dilat. Andai maki hakato kasni. Bapan kelanya ka traffic jam. Nganya tuwak ipi. Bangi dayo ina lang ka jong kakman ngong. Kakadaw nga solong guilty ado kata-kata mabayo. Nga kempay berkat hadu apa pindalit no. Nginang buat kata pihak amadan. Hale kadai kajing tumu. Kae wajah. Whatever happens for a reason. Maybe kadai kajing ja. Kawan kanang bangin plegi kemat jongi. Enough of the VIP culture. Pitaray nadai tang uchi minister ubapol but alay ngot ki minister ngon kato. Ne dan mano ki dos la ne mano badan lang kato kakalin kiba bol ki kali la imala isa kay. Tingam na ni ending nga syuang bahiw ublay yote ki baro unsabi syarhok. But pinsa yo kajing jathat kajing sok tan nakalyang jongi ki Paidbah pa nginong. Enough of this VIP culture. We have had it. Baka mensim kajingi ka papat ka papadang kong ginong sangsenang. Bangin yo hapo ki YouTube channel balapan ba kita ki escort ki balatanra ya ulet Hudderfield remboy. Kabala sim ya kajing im kajang o. Lat kabang sosik thang ban penpa bat ban kren kana kapor kalong. Akum kinong sangsenang gidang don ya kata high expectation now kun samla. Ubadon ya commission Wadon ro ya vision. Henry kalap jia sendet kena kajing jia kapa persu sikthang yangi kong inang song senong hang kesan tarik. But ngala ban ong patang ki pathar usia ki basuthu ya kena kajing pang. Palai ngakren ya kena kentin. Nabar hadu menta mene ngimpat yo ya ki kentin penrem. Bat ngimpat yo ya kata ka condolence message nakaliang jong government. Imat ka sorkar ka sultanat bat kain imat ka sorkar ka kuwa ban yai jia ban sim ya ka jing imbriu leng ba ka VIP culture kane kam dei ka jing jia ka banangkong adang kan mau kala don ka jing jia teng hapo garu baga konvoy jong chief minister kala teng kha yo we briu ubanya ya ka motor bike bat kane kala ban ong ka jing jia ka bar bat sakanopat ki men sim nang ne sakmat baga VIP culture kan sim nang ne. Lada mapi bat mangi, lada mangabat mapi di Paidbah ngin sabjar. Nang ne syakmat kinang yai jia, bat kinang yai jia, kum kini kecing jia. Wat syua bangan Pynkut ya kini kecing keren kejonga. Ngakwa ban bu yau dak kecing kliu ka kraw bat behep ha hakmat jong sorkar kejongi mentah.
Kajing don chung ni VIP culture ngila ban ong bahoi kadai kajing mentoy na mata jongki bakin be ya ka por ka timing baki be kita ke function la ni ki program ki ba per hanai habang yo ipat ya ka kajing kai kam jong VIP culture hapo kajing kala hapo ka jela jingi kalalong kajing sim kabu bat kalalong ka ere na konta pan penyo nong bat pan mentoy ya la de bat kakaway ka sur, bat kakaway ka jingmut, kinong senong jong senong nong talang baro. Ngila rai pan penrem, bat ngila rai ro pandawa, pan penyo ya kahok nang Thailand Hudderfield remboy. Tongin nya snok tilang nang ni sekman, bangin joy lang hakan ni ka jingeki, bangin dawa pan penyo ya kahok nang mentajong i. As no ba you even though become your safety hang me up pay, but you are safe in the arms of Jesus. You be nonchalant tip that you but that your mouth ya ke kabalaja ya even though kalong secret dan kiburi kipawe but kani kawe ba nashu ngasmo ba kiong ba always the two riders they are always on this high speed. Ham taray na matikuan jo nga bro saung matikuan nga hapan tiet atsyaka. And kaya ka ba nga jo ang itikuan shwa bakin niya right safely. But kung ya ihiw rube habay nalalong kung second mother kompis ngamtip idan na emang niya ihiw ilalong kung kuan. But nga malong kung kamiya kapaat kapay ijutik ya yang ngaru kapuan pangatan lang bati sa alahabat pangadaitan desep. But habay iwan kahit siyang iwan nga juang i right safely. But nasa pengen mau iman kapua but kilinya sumusunuro mau kan Dubai suwa katnya. Dia ngamla man ong ba iyu but yang kesem Mie kipada extensive ngai tu no itan hamil. Jote bangi itan lang bati ni kum kayeng kasem. Mie hinan kipada ini dia bilang salah apa. Niang lang bati yang kasem jong piyu sanang itu mati nasa berat. Kaka justice grab kaje piyu kan sapau anis khat. Andrei ka basnosi kalong baha kita ki badai kita ki nong yalam kita ki public servants ki badai ban lead by example haba wan kum gani ga jingjia jaka bakin yang rang ba ban ong baka an baka rule of law will prevail ki save ban nakinya ban persang ban pentho bria ya iba Hudderfield ibam don show mentah hapdeng jong iban defend ya ladi barkani kalong ka ka ba ikham akor ka bas ngole ran badru haba pensei show lele ya kita ki bawan lami kinya bakilong kita ki eyewitness lada ki dei ki bathok ki basukor kalong bian bakin persang ban sei ki evidence thok untuk Barka ega bas ngusi kalong bakani kajing penpainya kaklam kot tang sisni asni ki kwa ban pentho pria ki kwa ban penthami ki Paidbah namar ki don ban bori baki tip plan baki la pen ken ya kaan bali ban ong banganga kham don escort ngang subut ka convoy jong chief minister namar itu minister itip plan but he has no right to have a police escort and a convoy like that. He is not entitled to it. Natro ar hajar hotline. The Supreme Court kala apatay siya. Kala ay kita ki guidelines on red beacon. Nemano badan hok an penrankam kita ki siren. Kala batay siya ro. Baki datang the head of the legislature, head of the executive and head of the judiciary. Balada ki don ki central government officials ki visit ro kira hak chwa ban pentip ban yo permission ban pendankam ya ki escort ban ka siren.
Zakaweru kimbit pendankam, yaki escort, yaka siren, yaka red light, habaki yaat kum Paidbah. Kilong pendankam tang on official duty. Henry yoi, bahanang ma shalong at the height of traffic hours when our children are trying to get to school, when small children are trying to cross the road. Kini, begitu tinted glasses and tibro manuba shong hapok kakali. Keep hair step. Bada ima sisa. Kaap kajing maya ngaya pi kum kiriu madan. Nakadaw bakini hakajing meng, hakajing snow baki kam krab kam he yang ngaya pi. Ila ban lek kat roman. Ngidei ban make way tang ladang yoi ya ka ambulance. Nim dei ban kenria ladang yoi ya kini. Bat kata kan wan lam ya kata kajing kala. Mangama pi ngidei ban yeng. When ong ba I am no less a citizen than you. I have the right of way, I have the right to this road as much as anybody else. And now, equality before law. A murder by accident has happened. It is a murder. And justice has to prevail. Tang nakadaw, makidei kito kibadon hakabor, kibadei kita kiban hapan syak khot hajir halor kani kajing jia. Kamla aban long pin penja ki sakhi, pin suki ya ke investigation, ba pin that ki bahaye bahasem ki paralok ki bakwa ya ke bisha khot. Barkani ka proses kanslan ngakwa aban ong ki paralok. Nrenyim day ban randin. We don't need a rule. We need Hudderfield law on safety for citizens on the streets. That is the bare minimum. A law. When they are sitting in the assembly in December, in the winter session, they have to move a law on safety of citizens on roads and a curbing of the misuse of power. That is the minimum that we should demand. Not just a rule which they can sit in the next cabinet and change. She say like jongi liste. Manuba don't hop on your ekataka VIP privilege. They go over and above the rules and the Supreme Court guidelines. And rela da don nakaan. Kinum la ban pin Kenya takaan. But let's say ini perkat puson halor kata. Kipun ki kena samlang ni, when come don shusuk ki idea. Kumno banya dawa, ya katakaan. Bangin omru yaki by memory of Hudderfield Rumboy. This law in Meghalaya will be called the Hudderfield Law on safety of citizens on our streets. speaker na kalau Shine so bright.